došli u prvu zimsku patrolu, ako mogu to tako da nazovem. Ovo je prva vožnja u novoj godini, to jest prvo koja je snimana, inače sam vozio dosta nekih vožnji. Ja sam trenutno u selu Vržganac, tako kažem. Kilometar već, ali srećom vozim samo brdo. Stevanske livade to nisu kao one pasuljanske livade. One se nalaze blizu Salaša, selo Sikole, i tamo ima i također i drveni zovod. Do sad niste čuli za tako nešto, tako da i to postoji. A sad danas vozim samo brda. Tako bolje kad ima vetar da se vozi brda nego na otvoru. I tako pratite dalje klip. Pa drugari, stigao sam u Salaš. Ovo je nekad bilo mnogo veliko mesto, faktički varošica. Iz kadrova možete vidjeti da tu ima i puno zgrada nekih, znači baš je bilo veliko mesto, nažalost sad je zapušteno poprilično. I dalje rade neke prodavnice, kafane, poljoprivredne apoteke i tako, ali to je otprilike to, znači nema mnogo šta ovdje da se vidi. Baš je pusto, šteta što sve manje stanovništva ima ovdje u Salašu i tako, ali lepo mesto i tako. Ko može da posjeti, naročito ljudi koji nisu iz Timorskih krajina, je to interesantno. Ja produžavam svoj put ka Sikolu i teram dalje.
pa čovjek svašta vidi nešto. Ja sam u selu Sikole, znači to je blizu Salaša, i verovali ili ne, ovdje stvarno postoji drveni zoološki vrt. I mnogo je interesantno, znači, verujem da je naročito za djecu interesantno. Znači ima sve ove životinje, evo jazovac i medvedi, i konji, i mufloni, i zebre, i svašta nešto, znači sve od drveta odrađeno, baš je interesantno. A ovo, ja idem prema Stevanskim livadama, a i ovo je bilo interesantno se vidi, tako da vidjeli ste kadrove neke, baš je interesantno, stvarno, nevjerojatno lepo napravljeno. I tako eto, čisto da znate šta ima. Znači na ovom mjestu u borbi protiv četnika 29.9.41. hrabro su poginuli prvoborci Narodnog ustanka Ljuba Nešić, Marko, član OKKP, Stefanija Mihajlović, Raden Nedeljković i drugi. Tu su njihova imena. To je kao neki mali kompleks, a da evo ih i na kamen tabli isto stoje imena na ove. Valjda imam još malo do ovih Stevanskih livada. Trebalo bi da je to tu negdje. Baš se odužilo. Nadam se da ću uskoro stignuti. E pa ja sam stigao na Stevanskim livadama. Inače ovdje možete samo zavisiti kako je bilo nekad lepo. Znači to je podnožje Deli Jovana i ovo je kao neko odmaralište. Tu je dom pozadi mene koji ne znam u kakvom je stanju. Delimično je napušten, da li je to neko održavao, stvarno ne znam. Nekad je tu imao bazen, pokazat ću sad tamo slike, imao je teren za fudbal, tako da svako ko je želeo nekad da se u onoj Jugoslaviji da se odmori i da pobegne iz grada, jednostavno je mogao da dođe ovdje. Evo da vidite kako je to. Znači tamo je teren za fudbal, tamo je bazen, znači ljudi su jednostavno mogli ovdje da se odmore poprilično lepo i da uživaju u prirodi. Ovdje preko leta stvarno fenomenalno, znači ima i dosta četinarske šume i poprilično je lepo, s tim što je sad stvarno zapušteno i to retko ko uopšte i posećuje. Ja mislim da i mnogi čak ovdje u Timočkoj krajini ne znaju, mislim ne znaju, znaju, ali možda su i zaboravili na ovo mjesto, ali eto, prelepo je. Ja ne znam da sam bio nekad ovdje, verovatno da nisam, ali eto, interesantno je i možete da posjetite. Ovdje čak možete doći kolima i da se odmorite i to je to. Mi se vraćamo dalje, pošto vidim da se vreme nešto menja, pa ću vrlo verovatno da kratim put, jer već je 2 sata i pada temperatura, pa ću da gledam da kratim put ka nazad. Otprilike sam našao neki put od Sikola kao neko skraćenje da izađem na magistralu, jer je ovamo užasan put, baš je užasan put. I
vetar piči, znači piči samo tako, a sve u prsa. I sad se okrećem i idem prema Salašu, znači Koprivnici i Rožgroncu. I sad treba da mi je vetar u leđa, da me više ne duva u facu jer baš je hladno i čini mi se da je temperatura pala, a ceo dan su oblaci i nema sunce uopšte. Tako da nema puno baterije, nemam potrebe i da snimam nešto mnogo magistrale, tu sam već bio. Tako da, ako završi klip, to je to što se ovog klipa tiče. Tako da, ne znam, možda ćete vidjeti još par scena i to je to. Vraćamo se kući.